Lah kagak tahu. Coba teman-teman pencet. Bye-bye meleduk. Assalamualaikum, halo teman-teman. Ketemu lagi sama Aye Baron si ondel-ondel. Teman-teman, di video kali ini ada ondel-ondel engkong nih, mindik-mindik diem-diem jajan ke Alfamart. Kagak taunya cuma pengen beli es krim. Malah kagak bagi-bagi. Enak bener. Penasaran pan? Nih lihat aja videonya teman-teman. Teman-teman, seperti biasa nih, Aye panas-panasan di jalan cuma pengen nyari ondel-ondel nih buat teman-teman pecinta ondel-ondel. Nah, di depan pas bener ada ondel-ondel bajunya pink. Kita lihat ya si Empa apa si Abang nih. Si Engkong. Imut banget pakai baju pink, Kong. Oi. Nah, ketahuan kan ngapain di mari? Jangan ngomong-ngomong jangan kencang-kencang ini. Ngapain di mari, Kong? Ini Aye pengen jajan Nona dari Alfamart. Jajan apaan, Kong? Bagi dong. Nih, enak kan makan es krim ini siang-siang begini, Baron. Wow. Enak bener. Iya dong, Baron mau. Mau, Kong. Beli. Enak aja, Aye boleh ngumpulin duit ini. Ilok diminta. Yuk ilah, Kong. Kong, joget dulu ngape? Enak aja, lagi makan es krim suruh joget. Wah, yang adik-adik aja. Ntaran dulu apa? Nunggu Aye kelar makan es krim nih. Mantap. Ada satu lagi nih. Enak banget, segar. Yalah, Kong, kagak boleh apa nyobain dikit aja ujungnya. Lah kagak lah, enak aja. Oh, ya udah kalau kayak gitu, Ayo pulang aja. Ya udah gida. Dadah. Lagi ganggu aja, Aye lagi makan es krim juga. Udah sana. Maaf ya kagak bisa bagi ini. Cuma 2 biji ini. Ya ampun dah. Iya dah, Kong, iya. Ya udah, Kong ya, Ayo balik dulu. Iya udah, kenapa kagak dari tadi, lama bener. Udah sana dah. Ya ampun, Ayo diusir. Parah bener si Engkong mah.